amen amina. Ndi umudamu Imana yagiriye neza. Ndi mucyala Mukama gwe yakora obulungi. Wampaye umwana amaze imyaka 21. Eyampa omwana nga amaze emyaka 2 mugumu. Amen amina. Ubu mfite umwana w'amezi 8. No mwana wa myezi 8. Ariko ndashima Imana yo mwijuru yangiriye neza. Ebaza Katonda omugule yankora obulungi. Icyama Oziya wawe agapfa. Singa Uziyawo afa. Naraye nize nimugoroba. Singa nsomye ekigambo. Oziya kukubuza guseka. Omanye Uziya okuziyiza n'olema okuseka. Oziya yambujije guseka imyaka 21. Uziya yali akutte obulamu bwange okumala emyaka 2 mugumu nga seka. Arambuza ariko se. Era nansiyiza. Icyama nawe iyo myaka umaze. Singa nawe emyaka gy'omaze. Uyu munsi agapfuga se. Olwaleero Mukama n'akusesa Uziya n'avaawo. Amen. Amina nnyo. Kandi ndabizi ngarapfa. Era nsikiriza nti agenda kufa Uziya. Hari ijoro buzira, hari igihe buzacyuseka. Waliwo ekiro bugenda kusulanga okaaba ensonsanyu. Umaze imyaka myinshi urira. Ariko umaze imyaka ng'okaaba amaziga wabaawo ekiro kimu. Rega nanjye ijoro ry'iminsi 3 y'ukwezi kwa mbere narasetse. Ennaku 3 mu Gwokusooka nange naseka. Icyo gitondo cyabyutse nseka. Olunaku olwo nazuuka nga nseka. Zagiye guterera isaha 3 nseka. Zagenda okwera ssaawa 3 nga nseka. Amen. Amina. Hari umunsi buzira useka. Waliwo olunaku olugenda okuziba ng'oseka. Hari igitondo buzacyuseka. Waliwo olunaku bugenda okusanga oseka. Uwo munsi Oziya azaba asinziriye. Olunaku olwo Uziya ajja kubanga yeebase. Ariko Oziya kazaba arakaye uwo munsi. Uziya alema okusungwalako olwo. Wowe useka. Gwe ng'oseka. Yesu ahimbazwe cyane. Amina nnyo. Ndi mu buhamya bw'umuntu wamaye amavuta ari umupasiteri. Ndi mu bujulizi bw'omusumba eyampa amafuta nga musumba. Yaje nk'umupasiteri. Yajja ng'omusumba. Bizasa nkabyo ariko atari byo. Biyinza okufaanagana nga byo naye nga si byo. Yari yambaye suuti nk'iy'abapasiteri. Yali yambadde suuti ng'ey'abasumba. Yari afite Bibiliya nk'iy'abapasiteri. Yali alina Bayibuli ng'ey'abasumba. Yari yambaye n'ibintu by'abapasiteri nk'uko uz'umupasiteri. Yali yambadde engoye ng'ez'abasumba ng'abasumba balina okweyisa. Hanyuma umuntu aramundangira. Omuntu era n'amundagira. Muterera isimu iwabo hari Masindi. Nemukubira essimu ewaabwe waali Masindi. Araza. Era najja. Ariko ataraza. Nga tanakujja. Arambwira ati. N'angamba nti no. Uragura amavuta yangayo yo basiga mu ikanisa. Ujja kugula amafuta gano ge basiiga mu kanisa. Icupa rinini. Ecupa ennene. Arambwira ati riragura emitwaro. Angamba egula mitwaro. 5 n'ibihumbi 5. Emitwaro 5 n'ekitundu. Ndarituma. Era n'endituma. Ariko bwarata ntabyo watumye. Mutovu tewali gwe bewatuma. Ndareba abantu b'i Rwanda nasenganye nabo narajana. Abantu b'e Rwanda be nasaba nabo. Wamba bari ugahaguruka. Nkwegayidde yimirira. Uwo mudamu nabwira mu rusengero. Omukyalo ono nabeera naye nga nkaaba amaziga. Ariko Imana irimo ibazana ngo munde. Katonda gyali abaleeta musobole okundaba. Bagiye kuvuga ngo ariko se waragenda ate ngo ni Rwanda yabaye. Ayinza okugamba nti ne Rwanda naye yatuukayo era natuukayo. Abana irimo irabazana ngo bandebe abantu baba. Yali abaleeta tebasobole okubanga bawo obujulizi obukakafu. Uwo mudamu natinze mu ikanisa yabo nari umuririmbyi twararirimbanaga. Omukyale oyo nalwa mu kanisa yaabwe. Ariko ntago najyaga nseka. Naye ate nali nga sseka. Ubwo rata mbehe wabusetswa n'iki? Mutuufu nga ki ekikuleetera okuseka? Ubwo mbehe wabanejejwe n'iki? Oyinza okubanga ki ekikusanyusiza? Ubwo ikiba kigusetsa cyaba ari iki? Kiki ekikuleetera essanyu? Oziya ali masiika. Oziya nga gyali ali masiika. Nga gyali asiika. Abasiika. Yali nga asiika. Abacunda. Yali nga asunda. Cyangwa uyu munsi agapfa. Singa olwaleero Oziya waafa. Oziya wawe namara gupfa uzaheka. Oziya oba namara okufa ogenda kuweeka. Oziya yarapfuye ndaheka mekuza. Oziya ekiseera ekyo yafa kati mpese omwana w'omulenzi. Icyama uyu munsi n'uwawe. Singa olwaleero Oziya waafa. Amen. Amina. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu yabazwe nnyo. Umugabo arambwira turagura amavuta. Mwami n'angamba ogula amafuta. Ndayagura kubera ko nengagula kubanga nali nyina obulumi. Oziya yarataramva ariko ni mugoroba. Oziya yaratanakumvaako. Ariko bagitwaye nk'uko nagitwaye. Naye gulo wakitutenze nga bwe nakitodde. Oziya arapfa. Oziya n'afa. Ajja pugaseka. Afa n'oseka. Ajja pukambala neza ukaberwa. Wafa n'oyambala bulungi n'olabika bulungi. Ajja pa n'otwuma two ku matu kadushyira. Wafa n'oteekamu obuma mu matu. Nana se watwibuka.
uri mu kibazo ntago watwibuka bobera mu kizibu tosobola kujukira obuma bw'amatu umutima wawe ubutishimye banga umutima gwo gubera nga tegwesi ariko Oziya ajapfa Eziya atera nafa karabukisiga noyimira ne wesiga ahura n'umuntu ukamuramutsa singa unezerewe n'omuntu nombosa bulungi ariko icyo gihe ntago naseka ekiseera ekyo saasekanga ariko shima Imana yo mu ijuru yampaye nebaza Katonda w'omugulu yampa okuseka. amen Amina. Yesu ahimbazwe cyane kama yabazibwe nnyo hanyuma araza era najja ndamubwira ry'amavuta simfite ahantu nayakura amavuta sinawo nsobola okugagula yewe simfite nuko bayita simanyi bwe bagayita arambwira ati nsunikira isente nyakuzanye sindikira sente ngakuleetere ndazimusunikira nensindika amavuta zanayo amafuta ago ndayita nago ariko abafezi baraharisha naye ate abafere gye bali muganda wange ndavuga ibyanjye byawe urabizi njogera ebyange ebibyo bimanyi hanyuma amavuta zanayo amafuta najja nago arambwira ati nsangeho imitwaro 40 nsange emitwalo 4 nsangeho n'ihene nsangeho n'embuzi ndamubwira nta mwagazi mfite emwagamba sina kalusi ariko mfiteho isekurume naye nyinawo ennume arambwira ati ntacyo nayo ndahijyana nagamba tewali buzibu naye ngenda gitwala ariko ba Oziya bafite nk'umutima mubi ubwo aye ba Oziya balina omutima mubi ndamubwira nirahari nemugamba weeri umugabo ntiyari ahari omusajja yali taliiwo ndavuga ariko si uko mbyemeye umugabo yaza akanga tengansikiriza omwami bw'abazze ate n'abigaana muterera isimu neyamukubira essimu ndamubwira ariko wa mugabo twajyaga tuvuga ko ari yaza omwami gwe twadde twogera naye ali mu kubajja kambwira ati asange imitwaro 40 agamba asange emitwalo 40 n'embuzi arambwira ati siyene ko ari izawe ate embuzi nga zizo imitwaro 40 ndayimuha emitwalo 4 n'engimuwa araza ndamutegereza najja nemulindirira ariko mutegereza nk'umuntu utegereje umupasiteri nemulindirira ng'alindirira omusumba wabwiye uwo mwicarana uti faya gamba oyigotudda nemugambe faya muliro kuko yari yambwiye ngo yigisha mu ikanisa y'amasindi yali aŋŋambye nti aweereza mu kanisa y'amasindi yewe bambe nkaba nzi ngo ni umuntu usenga mwatunze nemanya nti omuntu omusabi ariko yari afite ibyo yashumbaga nawe simba naye ate naye waliwo byali ng'asumba araza najja mu rugo yahageze nk'igihe cy'ishamushanju awaka yatuuka nga saa 7 ndamwakira nemwaniriza yewe n'agacyayi nagatetse akyayi nga nakafumbye arambwira ati ntago nywa cyane ndihuta agamba sigenda kunywa kubanga ndi bwangu kuko yishakiraga ibyo gusahura ala anoonya ebyokutwala neyegendera. amen Amina nnyo. arambwira ati amavuta yanjye amafuta gange nyaguhera muri Bibiliya ngakuhera mu Bayibuli. ati amavuta yanjye amafuta gange gano ndayaguhera muri Bibiliya njagga kuhera mu Bayibuli. abumbura Bibiliya n'abikula Bayibuli ayinshyira ku munwa n'aginteeka ku munwa harimo icyanditswe ngo cyabyaje Sarada walimu ekyawandiikibwa ekyazaaza Saara ngo yarakibumbuye gutya ngo asanga nicyo bwe yabikula bw'ati nti n'asanga ekyawandiikibwa ekyazaaza Saara. kutiga nabyo biragatsindwa obutasoma nakyo kibi. none se ko ntabanje ngo masome ndeba niba ari byo niba nga saayita mu ssomero nsobole okumanya oba byebyo ariko nakoraga ibintu ambwiye naye nakolanga byandagira. hanyuma arangije bwe yamala asukaho amavuta Bibiliya iri ku munwa wanjye nayiwako amafuta Bayibuli ng'eri ku munwa gwange. sinzi niba mukitegereza neza simanyi oba mbyetegereza bulungi. ashyira Bibiliya yanjye ku munwa n'ateeka Bayibuli yange ku munwa gwange ng'agibikudde asukaho ya mavuta nayiwako gali amafuta yose ndayanywa gonna nenganywa. amen Amina. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu yebazibwe nnyo. ikintu njya nshimira Imana yo mu ijuru sineebaliza Katonda nuko nabinyoye ari ikandinda nabinywa era nankuuma. Haleluya. Icupa ryose urarinyoye urarimaze. Ecupa yonna n'oginywa n'ogimala. icupa ryose ry'imitwaro ecupa yonna y'emitwalo 5 n'ekitundu ndarinywa nendinywa. ariko ubwo nyina amaze kuhagera naye ate bwe yamala okutuuka nanga kansanga mu rugo jyenyine agala aleme okunsanga ewaka nga ndiseka mamagara n'umugabo nesobola okuyita omwami. n'umugabo araza omwami najja ahageze arambwira ati amavuta ameze gutya aranyobwa tuukawo n'agamba amafuta agafaanana gati basobola okuganywa. ntuhakanye agamba towakanya amavuta ndayanywa amafuta nenganywa yose icupa ryose gonna ecupa lirambirira. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu yebazibwe. ninjira mu gishenge neyingira mu kisenge arambwira tutu dukeya dusigayemo agamba tuno tino olusigadde ati ninjoro umugabo atugusige ekiro omwami atukusiige. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu yebazibwe nnyo.
ariko ubwo ndi mu byanjye nawe urabizi ibyo wanyuzemo ate ndi mu byange nawe omanye ibyo byoyitamu ariko ndagira ngo Hosiya wawe azapfe saba Uziya wapfe ubivugire hano ubyogerere wano Amen. ndasenga Imana yo mwijuru saba Katonda omugulu azapfe ku buzima bwawe akeke bulamu bwo uzahagarare hano ubivugire Uziya apfe ku bulamu bwo oyimire wano Yesu ahimbazwe Yesu yebazibwe nnyo njya mu gishenge nengenda mu kisenge urayisene enziyayo sente 40 emitwalo 4 ndazimuha nenzimuwa Yesu ahimbazwe cyane Yesu yebazibwe nnyo bajya mu kizu cy'ihene abagenda mu nyumba ey'embuzi kurume bakwata enume barayimuha ne bagimuwa Yesu ahimbazwe Yesu yebazibwe nnyo aho ngaho Hosiya hagurikira kimwe awo Uziya n'asukira ddala noneho niyandeka ngo nanahumeka n'atandika n'ensobola okussa Yesu ahimbazwe Yesu yebazibwe amavuta aranyica amafuta ne ganzita ariko icyo Imana yagutekatekeye ntaho Katonda kye yakuteekateekera amavuta aranyica amafuta ne ganzita ariko icyo Imana yavuze ngo uzabaho Katonda kye yalagira nti kiriba ku bulamu bwo nubwo Hosiya yateka ibuye Uziya ne bw'afumba amayinja iryo buye akarigabura ari isupa ari nk'ubunyobwa era n'asobola okugabula ekigero Katonda Haleluya, haleluya. ntabwo wapfa Imana itabyemeye tosobola okufa Mukama nga umuntu takiriza ntazakubeshya niba unafite na Hosiya muturanye takulimbanga newankubadde obedde ne Uziya atazakwibeshya takulimbanga amavuta aranyica amafuta ago ne gampisa bubi umuntu yicwa n'igihe cye omuntu osobola okufa ekiseera kyo nga kituuse amaze gusezera agiye yamala okusiibula ng'agenze numva ubuzima bwanjye burahindutse nempula obulamu bwange nga butuuse ndamubwira muterera isimu gwe yari asubiye mu nka nyine emukubira essimu umushyitsi amaze kugenda omugenyi ng'amaze okugenda hanyuma asubira mu nka era naddayo mu nte yewe ndapfa nze nenfa umutima urambwira ngo ngiye gupfa nta muntu uhari mutima negamba ogenze kufa nga tewali aliwo muterera isimu ndamuga ariko emukulu essimu nengamba nze mpisibwa bubi arambwira turumva umeze ute nagamba owulira oli otya ndamubwira amavuta aranyishe negamba amafuta gankoze bubi Yesu ahimbazwe cyane Yesu yebazibwe nnyo ariko Imana iradukunda sha naye Katonda atwagala nnyo ariko rata ubwo naye ate ubwo iyo nza gupfa singa nafa ubu mbababwira iki nandibadde nga wano nandibadde Imana njogera yarategereje naye Mukama yalindirira irategereza n'alindirira nubwo nabinyuragamo newankubadde nabiyitamu ariko iravuga ngo azabivuga nagamba nedda ajja byogera amen amiina yababa Hosiya wa nimugoroba yanyishe we Uziya eggulo yanzise uzi kubana na Hosiya akakubuza kwikunda manye osobola okubeera ne Uziya n'osobola okuba nga teweyagala uri muturu mukazana wa runaka ate ng'oli muto oli mukamwana wa gundi nasoba uko avugwa sazzalawo ng'alina erinnya erimanyikiddwa uri n'umukazana wa bucura nga gwe asembayo mu ariko bakamwana Hosiya akakubuza kwikunda ate Uziya n'akuziyiza okweyagala Hosiya wawe apfuye umunsi Uziyawo afa olwaleero amen amiina hanyuma ndapfa nenfa amavuta aranyica amafuta ne gampisa bubi umugabo ahaviriye mu nka omwami bavaayo mu nte asanga ndafata ubusa asanga nga nkwata eno n'eno ntabwo nayaruka sobola kusesema nta kintu cyose nakora tewali kyensobola okukola ariko nahumirizaga gutya naye nga nzibiriza bwe nti umugabo akaza mu gisha nicyo namubonyemo mwami najja mu kifaananyi kyemulabyemu naba ngenda mu nzira nga ntambula mu kkubo nkumva inkweto nempulira engatto ye nareba inyuma entunula emabega nkabona ni wa mugabo ndaba nga oli omwami ogambe faya amen amiina najya mu gishenge bwe ngenda mu kisenge turyamye nijoro n'umugabo nga twebasa ekiro n'omwami wange nasinzira gutya bwe neebaka bwe nti nkabona turi hagati endaba nga tuli masekati nkamubwira inariko uyu mugabo ko engamba ajyaze omwami ono ng'atera kujja akambwira ati nuko yaguhaye amavuta lwakubanga akakuberera yakuwa nabi amafuta ne gakuyisa bubi ariko gye namubonaga mu gisha nicyo sinamulaba yahashemo mu kifaananyi kyeyajjiramu hanyuma bimaze kundembya cyane bamala okumpisa obubi ndavuga ubwo mfite namba ye engamba bwe mbinyina enamba ye reka muhamagare mubwire ukuntu leka byanjye mukubire biri. mugambe si kyendi isimu nyiteraho essimu n'engikuba nsanga iriho ensanga nga kweri uzi ijambo yanshubije omanyi ekigambo kyeyanziramu yarambwira ati kuva Masindi n'agamba obuva e Masindi nkaza aho wari utuye okujyawo oli si wewe wamamagaye si gwe wampita amen amiina hari igihe ushobora kubihamagara bikaza osobola okubiyita nabyo ne bijja ukamubwira uti vaye ye unterere uyu muti kyangu onkole bulungi oba wenda uyu mugabo wanjye yabura kunkubita oluusi omwami ono ayinza obutankuba yamara kubihashya
kubihashyira wamara ubiteeka waawo kuhava bikakugora okuvaawo ne bikuyisa bubi. harimo n'abadamu bateye batyo Eriyo abakyala balinga bwe batyo. ati bizana yewe jofura yandembeje. Bireete Jofula mpisiza bubi nnyo. bizana n'ahari yazindutse kwa bene waliwo wabo. gy'atadde agenze eri eweewa zana n'ajya gutambuka ku muryango agenze agasanga okubuka wano gahari. ku mulyango. amen. Amiina. none si yo nabwira umugabo ngo aze Singa saagamba omwami ajje atave mu nka n'aleme okuva mu nte akasanga nasinziriye gutyo saaganga ne basibwe ntyo ntabwo yajya kuvuga ati uyu mugore afite ibintu yanyoye. andigambye nti omukyalo none si ono yo mfata walubyani ku munwa atabizi. singa iyo mfatwa ku munwa atabizi singa nakwatibwa ku mwanga tabimanyi yajyaga kumenya nishwe n'iki yali agenda kumanya kiki ekinse yuko ari ibintu by'umugabo azi. kubanga obeera okolanga eby'omwami byategeera. amen. Amiina nnyo. yesu ahimbazwe cyane. Yesu yeebazibwe nnyo. imana yarandize Katonda ntabwo n'ankuuma najyaga nkora ikintu cy'umugabo atazi. saakolanga kintu omwami nga takimanyi. nk'uko umuntu ajya iwabo Omuntu asobola okugenda ewaabwe waka akavuga ati hari musaza wanjye uri ne cyenkwazi mwennyini azaale ekyenkwansi reka mve aho nagiye umugabo azi njya cyenkwazi ntabwo nabikoraga. kangende omwami ali ekyenkwansi abikolanga ku olwo. ariko ubwo uguye amasaka wavuga ngo wajyagahe. naye ate bo oya imodoka iguye nka masaka emotoka bwefuna akamenje masaka ate nga tewali gwe wabigambye wavugaga ngo wajyagahe. osibogamba nti obadde olagawa. amen. Amiina nnyo. yesu ahimbazwe cyane. Kama yebazibwe nnyo. amavuta aranyica Amafuta ne ganzita. umugabo akajyaza Mwami najja yanteraga nsinziriye sinkana nga neebase nabaga nsinziriye gutya nga neebasibwe nti nibwo yazaga nkabona igisha bwe n'icyo yabaga yambaye. najjanga bwe yali yambadde noneho arambwira ati se twabigira dute. nangamba ddi abikola ttya bino ndavuga nta kindi cyakwirukana uyu mugabo tebula uretse gusenga. kisobola okugoba omwami ono ndavuga ni nta kindi cyankuraho uyu mugabo uretse gusenga. tesobola okunyambulako omwami ono mpozi nga nasabye. Yesu Yesu yeebazibwe nnyo. ariko ikintu cyo nk'ubwo inshuti yanjye sengamba mukwano gwange nta muntu uzagusengera nawe ari mu bye. teri muntu agenda okusabira ng'ali mu bye. uzabwira jovanisi kugusengera ojagamba gyomanisa okusabira uwo munsi aba afite ubukwe iwabo ate ng'alina embaga ewaabwe. akubwira ati rwose mone monika uraza kumva bareba bwa bundi ntabwo nagusengera onansonyiwa gyozi zaakusabira kuko afite nawe ibimurushya. kubanga naye alina ebimukooya. ndagenda nkubita agahuru kanjye nengenda mu kisaka ndakubita ariko ate nentereeza bulungi eri mu nsi umugabo ni maze umbabarire nengamba omwami nsonyiwa reka nsenga imana yo mu leka ijuru nsobe katonda omugulu wenda yankuraho uyu mugabo. oluusi asobola okunziyako omwami ono. mbwira imana ni rero mana nengamba mukama nno uyu mugabo yaje ngira ngo yama kubyara omwami ono yajja eno ng'ayagala kumpesa none nabyo ntibibayeho. era nabyo tebituukiridde. wambabariye ukankuraho uyu mugabo. nsonyiwa onziyeko omwami ono niba ari igini ukarijyana oba nga jiino olitwale niba ari amahembe ukayajyana oba amayembe ogagjewo. ko ntazi ibyo yanywesheje simanyi bye yanywesa ko ntabinyoye nendaga kuroga abinywa nga njagala ko nabinyoye ari umubabaro sabinywa nga ngenda kuloga bwali bulumi. Mukama nzirawo omwami ono. uzi kugendana n'umuntu atari musaza wawe omanyi okutambula n'omuntu nga simwenye okuba si ukagendana muganda n'umuntu atari inshuti yawe otambula naye nga si mukwano gwo ukagendana nawe utazi icyo ari cyo otambula naye nga tomanyi waba sikyali uryamye ukaryamana nawe nga utazi icyo ari cyo. weebasa naye nga tomanyi kyekiriwo. imana yagira ngo mpagarare Katonda yali ayagala anyimirire wano. yesu ahimbazwe cyane. Kama yebazibwe nnyo. hari ibintu bibiri najyaga nemeranya nabyo. waliwo ebintu bibiri byesobola okukkirizaganya nabyo. bajyaga bavuga ngo reka yenga umuntu umaze imyaka 20 ntiyabyara ngo omuntu emyaka 2 tasobola kuzaala. nkavuga ini nintapfa nengamba mbasifudde ariko nzabyara naye ngenda kuzaala. mwumva bindimo empulira nga biri mu nze. nkavuga ini ninapfa nengamba bwe mbasifudde nzabyara naye ngenda kuzaala. mwumva bindimo mu mutima nempulira nga biri mu nze mmeme yange. ariko wa mugore wabuze kubyara we mukyala gwe gwali wano wicaye muri iri atudde teraniro mu saavisi eno hari ibintu nyine waliwo byotondawo ng'oliwe wiremaho baawo bye weetondawo gwe nga weka hari ibintu ujya wiremaho uri wenyine baawo ntabwo kureba byotonda ku bulamu bwo ng'oli weka. najyaga njya mu gishenge abantu bose bamaze beera kugenda nga mu kisenge abalanga bagenze nkakora umwana ate nentandika okutondawo omwana nkakora umwana mu mwenda nentondawo omwana mu ngoye nkahumeka nk'umuntu uri ku kiriri sobola bakumusha okusanga omuntu ali biragusetsa munaye bisobola okusesa nuko bitakubayeho kubanga tebyakutuukako. uzi kumara imyaka 20 omanyi omala emyaka 21 umudamu wubatse ate ng'oli mukyalo ozimbye kenyeye nk'abandi
nga wambadde ng'abalala ufite umugabo nk'abandi olina omwami ng'abalala n'uruhimbi mu nzu yawe rurimo ate mwattu nga webali bateeka ebyansi nga ariko webali ntihagira umwana ukinira mu nga wawe tewali mwana asobola okubeera mu babo ukagura kapeti n'ogula ukayitegura kapeti n'ogitereeza bulungi none se yaba yaciwe nandera anaasobola ogikutula oba okugisala kirenge cyawe n'umugabo esigero ekyo n'eky'omwami wo mbaswe kama yeebasiwe nnyo niba uzi ba Osiya babi omumabo bamumanyi ba Uziya ababe ennyo n'ubugumba kye bayita obugumba ubugumba ni indwara mbi obugumba ndwadde mbi nnyo iyo hazindutse umushyitsi muri urwo rugo omugenyi bw'atwala mu maka ago ayiwe ngo uyu ni wa mugabo ngo uyu ni wa mudamu wa hano utajya ubyara ono ye mukyala wa wano ono omugumba iryo ni irya kabiri izina eryo linnya lyakubiri iyo haje nyirasenge w'uwo mugabo yasenga w'omwami eyo ariko si cyamoneka cye kizahererahe kyamoneka ekino kinaatuusaawa ariko si uyu mugore agiye byagenda bite iyo n'omukyala bw'aba agenze wabaawo ki ariko wowe bambe naye ate gwe bambi ukumva ufite imbeho yo mu bitugu olira ng'olina mpewo efuuwa eno ku kibegabega iyo iryo jambo umaze ekiramu kuryumva ekyo bw'omala okukiwulira uba utagica mu muryango w'imbere olira nga tokyafuluma wali mu miryango ubuca mu w'inyuma oyitira emmanju ngo hatagira ukureba waleme okubaawo akulaba ubwo kandi uranabyibushye ate nga wagejja wambaye na neza wambadde bulungi uri n'umudamu w'isuku ate ng'oli mukyala muyonjo ariko uca mu w'inyuma naye ate n'oyita guno ogw'emabega wenda nyirasenge w'uwo mugabo kubanga yazaza senga w'oyo omwami asse ubugumba buraryana ate obugumba buluma nyoko bukwe nagukunda nasalawo ng'akwagala akagukunda bifatika n'akwagala nekituukayo akaza kugeraho akwanga bifatika n'akutuukawo n'akugaana nnyo era nekitegeerekeka iyo bagurishije inka bwe baba nga batunze ente sobukwe arategeka ati mumuzanire umwenda sezaalawo n'alagira bamuleetera olugoye igihe kikagera bakazizana zose ekiseera nekituuka ne bazireeta zonna isende zikagaruka zose sente nezikoma n'agasirimu zonna nga tebatoddeeko kubera ikibazo kigutinzeho olw'ekizibu ekirudde ku bulamu bwo muramukazi wawe aragukunda mulamu akwagala nnyo ukaba inshuti ye obeera mukwano gwe igihe kikagera ubushuti bugakoma ekiseera nekituuka omukwano ne gukoma baramu bawe baragukunda balamu bo bakwagala nnyo ariko se moneka ninde wamufuka moneka anaamugambako bangi ekigambo kiresi ne kiresi ubuntu bwo ku kuboko obw'okumukono obuntu igihe kikagera ugashoberwa iyo byaje ekiseera nekituuka noonoonye ekkubo lyabyo ne nuko libula Osiya wawe akikuri kubanga Uziyawo akyali ku bulamu bwo none se atakuvuyeho ninde wabiguha bw'aba takuvuddeeko anaasubula ariko hari obbikuwa imana yo mu ijuru ijya waliwo yica katonda Osiya w'omugulu atta Uziya yesu ahimbazwe yesu yeebazibwe nnyo uzi guhaguruka ugiye kwivuza omanye okuva nga ogenda kwejanjabisa bakavuga ngo ngira ngo baguze itaka riba imbeho kirabika bagula ettaka nga lya mpewo riba imbeho bambe nga lya mpewo ubwo wowe uri koki niho bakurangiye ate gwe nga bakulagirira cyangwa ekoosi bakurangiye masindi obanga ogenze masindi agaseni ufite ntushaka no gukora ku ijana koyina toyagala kutoolako n'ekikumi inyota yakwishe ennyota neekutta uravuga uti ntabwo nzizo bari bunsabe amasimanyizi bagenda okunziyako ayiwe undi agasigara mu rugo avuga ati aha onaasigala ewaka n'agamba kugira ngo wowe n'umugabo baguze itaka riba imbeho kirabika omwami n'omukyala baagula ettaka nga lya mpewo wenda nawe barabikubwiye oluusi naawe waliwo yakigamba yesu ahimbazwe cyane yesu yeebazibwe nnyo nabaye igihe kinini ndi mfite Osiya nabeerawo mu kiseera ekinene nnyo ng'ayina Uziya ariko haba umunsi umwe naye ate newabaawo lunaku lumu nk'uyu mpagaze aha nga wano weenyumiridde wano olwaleero bandangira pasita Teo ne bandagira amusumba Tebo baravuga ngo hari umugabo utuye hariya ngo witwa Teo ngo ujye usengera waliwo omwami abeerawo nga bamuyita musumba Teo asabira enguuma n'ezzaala ndavuga ashobora kuba asengera b'imyaka 2 n'itatu ayinza okuba ng'asabira b'emyaka 2 ariko nenda kukubwa ngo nubwo waba ufite 40 ne bw'oba ng'olina 40 jangu wano akusabire ojja kuzaala amen amiina nnyo nza hano mugaya n'enzya wano ng'amunyooma atungu ubu yarabyibushye kati yagejja munene yari akagabo gato cyane kaali kasajja katono nnyo ndavuga ni baserwada baransengeye engamba babugingo babugingo bansabira baserwadda pasita Elisa baransengeye baserisa bansabira yewe nabibayemo era nabeeramu hanyuma Teo uyu ni muri busengera ndayange kakasi we yagenda okusabira olubuto lwange lufunemu omwana haleluya
amen nina Yesu ahimbazwe cyane Yesu yebaswe naje mugaya najyanga munyoma ubu nureba uko turi hano olaba bwe tuli wano ubu pastor Theo hari abamuvuga neza hari abamuvuga nabi Sumba Theo ari abamwogera obulungi waliwo abamwogera obulungi yuko we nariko se burazira n'imbaraga walaba mu nyumba gamba naye gali manyoba nanjye nicara mu ntebe z'inyuma hari netuula mu ntebe z'emabega nari nazanye na muramukazi wawe nali nazze ne mulamu wange ariko ndamubwira yewe ne mugamba gwe ibyo narabihaze nge ebyo nabiko wansi arasenga abantu bararuka asabira abantu ne basesema nari mfite ikintu cyambaga mu mugongo ine ekintu ekyabeeranga mugongo gwange cyarutaga kano gasito kyali kisinga wano katuuti aka gatuute cyarakarutaga kyasinga katuuti kano bunene nari narunamye narabaye nali nga nkutama bwe nti abantu bambona kubera ko nari ndi munini bantunulya bwe nali munene nnyo bakagira ngo ni ikibuno kinini bagamba kirabika kabina bakagira ngo ni ikibuno kinini kirabika akabina kageja ahubwo bakaguma barebayo ate mbogera nga batunulayo ibyo urwaye ni wowe ubizi nta wundi ubizi ebyo byolwadde gwobimanyi teri mulala abimanyi bakureba rwose unakeye osobola okulaba ng'olabika ariko bulungi hariho habuze naye ate nga waliwo awaavunda nanjye nubwo nari ndi munini newankubadde nali munene ni nyirabura itemagana nga nsigulugula bulungi ariko nnyo hari ahanjye hariho naye harabuze waaliwo ekisundu ekyali nga kivunze Yesu ahimbazwe Yesu yebasibwe nnyo kuwa gatatu barasenga olwokusatu ne basaba barasenga ne basaba haba imbaraga ne wabaawo amaanyi ndazibona nengalaba mbona amaanyi imbaraga z'Imana endaba amaanyi ga Katonda ndataha nenzirayo waka ngaruka kuwa gatanu nenkoma okulwokutaano haba imbaraga nk'izo kuwa gatanu nga waaliwo amaanyi ago nga golwokusatu ngaruka ariko si nensesema ndaruka ikibuno cya kindi barebaga kiragenda nensesema kali akabina ke baali balaba ne kavaawo Vugira ngo haleluya. Oziya wawe yakunamisha umugongo Oziya wasobola okutamisa omugongo gwo abantu bakubona ngo ariko cyari safite umugore abantu bakulaba ne bagamba gundi alina omukyala ari Oziya ate nga Oziya nari mfite ikintu cyabaga mu mugongo nabeeranga n'ekintu nga kitudde mu mugongo naba ngiye kuryama nijoro ngenda okwebaka ekiro simbe nahindukira nk'umuntu uko aryama neneba okwekyusa muntu nga wasobola okwebaka umugabo akabanza gufatirira omwami n'akwatirira n'ampanirira nkahindukira nensobola okuba nga nkyuka sinzi niba ari ayo mavuta ariyo yari yabishyizemo simanyi oba amafuta ge gakola ebyo nafashwe naranyoye ayo mavuta nakwatibwa kwolwo nga amaze okunywa amafuta ago nibwo ikintu cyamfashe ekintu kye kyankwata kwolwo barambwira ngo ni ikintu cyo mu nda bagamba kintu kya mu lubuto bakambwira ngo ninywe ibishaka by'ikintu bwe nanywa eddagala ery'ekintu ekyo nabyo ndabikoresha biranga era nabyo nendikozesa eddagala ne bigaana ariko kwema gutya naye ate okulabika bwe nti pasita wanjye niwe wabinkorera ye musumba yankoze bwe nti kino kyendi abadde musumba noneho abambonye narakize abandi abanga amaze okuwona bambe baravuga ngo ariko uriya mugore yariryaga ngo ubanza yararokotse naye mutuufu omukyala oli yali nga yeeraga lwakubanga yalokoka ngo bambe bundi yariryaga ngo yajyaga agenda hene mutuufu yali yeeraga ng'atambula bweti bihorere bavuga Oziya wawe ntabwo aravaho boogere kubanga Oziya wo tanaakuvaawo bihorere bavuga bakuvuga ibyo sereka boogere bye baagala naye ate Oziya banaavaawo uzahagarara ojja weme kuyimirira busimbalala uzihagararire weme ojja kuyimirira busimba batangire kuvuga ngo wari ufite umwiri tandika ogamba nti waali weeraga ariko Oziya ashobora kukunamisha Oziya asobola okukutamisa nubwo uri hano uri mu mbeho mutuufu nubwo uri mu mbeho newankubadde ng'oli mu mpewo nubwo utaryama nk'uko waryama newankubadde teweebakanga woogwanira ariko ihangane naye gumiikiriza ihangane Oziya wawe yavaho miikiriza Oziya asobola okuvaawo twaraye aha twasula wano pasiteri yaba araho ata amasengesho y'iminsi itatu musumba ali awo ng'agambe okusaba n'abanyavuyemo ata amasengesho y'iminsi agambe ine n'abanyavuyemo ngo amasengesho gabuddemu y'iminsi n'agamba itanu genda enaku ttaano ndakomera ndayasenga nenywera nensaba Oziya wanjye arapfa Oziya wange n'afa amen amiina Oziya wanjye arapfa Oziya wange n'afa yicira umwana w'umuhungu nensobola okulera omwana w'obulenzi Yesu ahimbazwe cyane Yesu yabasibwe nnyo ubuhamya bwanjye buracyakomeje obujulizi bwange bukyabeerezaamu ariko ubundi ubu ndajya he naye ate nabaye mu barangi nagenda mu balanki imyaka 4 emyaka 4 urwo rugo wambwira rwarabagaye osobola okuŋŋamba amaka ago gasigalawo gali gatya nabivuze nkaterana
wenda icyanjye wenda nabana nagisizeyo oluse byange nyisa kubanga wali obyendeseyo wenda icyanjye nicyo kuwa gatandatu oluse cyange cya Rwamukaaga. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu yebasibwe nnyo. Amavuta ndayanywa. Amavuta ago nenganywa. Nyahabwa n'umushumba. Nenga weebwa omusumba. Mwigendesereza abashumba. Mwegendereza abasumba. Yari afite Bibiliya. Yali alina Bayibuli. Yambaye nk'umusumba. Yambadde ng'omusumba. Ariko agabula amavuta. Ate nga agabula amavuta. Tuvugemo fire. Tuddemu omuliro fire. Ikintu cyambabaje ekintu ekyannuma nnyo nuko ayo mavuta yangize gutyo. Amavuta ago gankola eso. Umugabo wanjye akambwira ati si babarokore banyise mujyamo. Omwami wange n'agamba simwe mugenda mu balokole bamwe. None se ko wamuhamagaye ari umushumba. Nga wamuyisenga musumba. None kutangiye kwitomboye. Ate ng'otandise okwemulugunya. Tekereza umuntu kuva amasinda azanywe no kwica umuntu. Lowooza omuntu okuva emasindi nga yazze okutta omuntu. Akabishyiramo transport ye. N'abiteeka mu transport ye. Akaza aje kwica umuntu. Najja nga azze okutta omuntu. Yesu ahimbaze. Yesu yebasibwe nnyo. Hari ahandi hantu nagiye maze niho ngiye guhenderera. Waliwo ekifo ekirala kye nagendamu bwe ngenza okukomekereza. Ejo nkazakomeza ibyo abadokita bambwiraga. Enkya ate nenziramu ne badokita bye baŋŋamba. Hanyuma yari umugabo nawe atuye ahajya mu Bende. Yali mwami ng'abeera ekifo ekigenda e Mubende. Yari umugabo w'umusaza. Nga mwami muzeeyi. Ubu murimo muravuga ngo ariko se we yagendaga ate? Kaakati ye muri bugamba ye yatambulanga ate. Ayiho Oziya wambuzaga kwicara. Waliwo Oziya yali annemesa okutuula. Mwavuga ni bambe nanjye nabyara. Nga mu Luusi nange nsobola okuzaala. Nanjye baramukazi banjye bakaguma bankunda. Balamu bange ne babeera nga banjagala. Nanjye badata bukwe bakaguma bankunda. Ssezaala bange ne babeera nga banjagala. Ibyo nibyo narwanaga nabyo. Era ebyo bye narwaniriranga. Amen. Amiina. Hanyuma ndagenda. Ate ne ngenda. Ibyo ndabyihutisha papa. Ebyo mbiyisa mu bwangu musumba. Aragenda amereza uduti tubiri. Nampeereza eddagala lya mirundi ebiri. Uduti tubiri. Nampeereza otuti nga tubiri. Kamwe agati kagasheshe karagati kagasheshe umusheshi. Akati nga ka museese. Akavunamo kabiri karagati k'ishami ry'umusheshi. N'akamenyamu ebitundu bibiri kali nga katabi ka museese. Arawuma. Era n'akampa akati ako. Arambwira ati kamukisegura kandi ugasegura. Akamu kateeke ku mitwetwe. Ngeze mu rugo. Bwe natuuka ewaka. Mamagara umugabo. Nempita omwami. Namubwira bamaye umuti wo gusegura. Neŋŋamba bampadde eddagala ery'okuba nga tuteeka ku mitwetwe. Kamwe ngo nkashyire muri piro yawe kandi ateeke mpiro yo akalala nkateeke mu yange. None mbikore. Era mbikole. Arambwira ati bikore. Agamba bikole. Arambwira ariko uwo watumaye. Oyo eyampa otutyoto. Arambwira ati ibyo muri bwumve mutavuga. Byonna oba owulidde. Ariko ubwo Oziya wawe yakubwira ati ntuvuge. Oziyawo asobola ogamba nti toyogera. Aracyakora Oziya. Oziya akyakola. Arambwira ati ntuvuge. N'agamba toyogera. Osirike. Turaryama. Netwebaka. Igihe cy'isaa 8 za nijoro. Saawa 8 ez'ekiro. Numva inka. Nempulira ente. Inka usa ngo ziri mu bicori. Nezifaanana ng'eziri mu kasooli amaze okukala. Kandi twari mu ifaamu. Ate nga twali mu faamu. Itarimo agati na kamwe. Nga temuli muno kiti n'esimu. Haza inka nyinshi. Ewajja ente nga nnyingi nnyo. Zisa nk'ibyumye. Efaanana eziyita mu nnimiro ey'akasooli ng'ekaze. Kubera ubwoba nari mfite. Olw'obwoba bwe nali nabwo. Ndamukomanga. Neemukoonako omwami. Arambwira ati va ku mbwa agiye gusohoka. N'agamba va ku mbwa agenze kufuluma. Ati ntabwo tugiye kugwa mu nzu ngiye gusohoka. Tegenda kufiira mu nyumba ngenze kufuluma. Arakingura arasohoka. Naggulawo n'afuluma. Ageze hanze asanga nta nka zihari. Bwe yatuuka ebweru n'asanga nga tewaliiwo nte n'emu. Asanga izaacu. N'asanga nga waliwo ezaffe. Ziri mu rugo nk'uko n'ubundi bwose ziba zihari. Era nga ziri mu kiraalo nga bwe zitera kubeeramu. Arambwira ati ibintu biri mu matwi yawe. N'agamba ebintu biri mu matuugo. Asubiye mu nzu. Bwe yaddayo mu nyumba. Ndamubwira n'ubu biracyahari. Nemugamba bikyaliwo. Agira ubwoba arambwira ati ibi bintu ni ibiki. N'atya n'agamba bino biki. Ni iby'umugabo yamaye. Omwami byampadde. Arambwira ati niba atari amahembe. Obanga si mayembe. N'ibindi bintu ntamenya. Bintu bira bisobola okutegeera. Aterera umugabo twari duturanye. Akubira omwami gwe twali naye. Ati ibintu twumva murabyumva. Ebintu bye tuwulira mwe mbibulira. Arambwira ati twebwe nta kintu twumva. Ffe tewali kye tuwulira. Obu n'obuhamya ndakubwiza ukuri. Buno Tuvugamo fire. tugemu omuliro. Twogeramo fire. Tugemu omuliro.
muri nyeri ya Yesu. Ikintu ushimira Imana yo mwijuru Omanyi ne baliza Katonda omugulu nuko yandinze simpe yankuma nesifa omugulu yankuma nenema okufa mazi kandinda ate nankuma najya no kubyara nkabyarira muri ito ningenda okuzaala nezaalira mu kanisa. ibintu turabyumva ebintu netubiwulira bitubera ibindi netubeera ebyenjawulo. hanyuma igihe bujya gucya nk'isaha 11 nga bagenda okukya nga ssaawa 11 igitanda kiriyubika ate ekitanda nekyevuunika. Tuddemu fire. Tuddemu fire. Mu izina lya Yesu. biragusetsa Bisobola okusesa niba wowe utaragiyeyo gwe oba tewagendayo ushimiye mwijuru weebaze Katonda kandi omugulu. niba warageze muri urwo rugo oba watuukayo makaago wajya kwaruka era guca mu irembo mbehe ogenda okuddayo eri mu bazadde ukaruka ufite inda oddayo ng'oli lubuto wakabaye ugatera Imana amashyi akomeye n'okubira Katonda engalo ez'amaanyi. wageze muri urwo rugo watuuka mu makaago ugeze murabyara era bwatuuka mu makaago n'ozaala unywa n'amatura nabyibuha n'onywa amata n'osobola none okugejja. serata nk'ibyamoneka waba wumva kati ebyamoneka owulira byasi ariko jye nabinyuzemo nze nabiyitamu. yali enjagalako ensuso umugabo yarankundaga omwami yanjagala nnyo ariko yarankundaga ate yanjagala nnyo. ndagenda njyayo neŋŋendayo igitanda kimaze kwiyubika obuliri ne bwevuunika uza abantu kuba baryamye omala abantu okuba nga beebase amahango y'igitanda akajya hejuru ate amagulu g'obuliri ne gagenda waggulu bwe gati kandi ubwo biba ntabwo twebwe tubizi ate nga ffe tetubimanyi. twaje kubyuka dusohorokamo twagenda okuzuuka nga tuvaayo eyo wansi. amen amiina. ndamubwira nurabizi ne mugamba omanyi reka nsubizeho ibintu by'umugabo leka nzirizeeyo ebintu by'omu kisa uwo gy'ono. mugabo twari twamuhaye imitwaro 8 mwami yo twali tumuwadde emitwalo 8 ekyamu naawe emitwalo 8 twari twamuhaye imitwaro 8 twali nga tumuwadde emitwalo 8 arambwira ati subizayo n'aŋŋamba zzaayo. mfata bwa buti ne nkwata buli obuti bushyira mu gipapuro ne mbuteeka mu kaveera ndabutwara ne mbutwala. matungutse bwe natuuka awo ndamubaza ibintu byawe ne mbuusa ebintu byo byatwubitse ebituvuunise kandi ibyo bintu ko utabimbwiye ate ebintu ebyo nga tewabiŋŋambye. ati cyabateye ibyo mwavuze ekibaleetedde ekyo lwakubanga waliwo bye mwayogera. none se mama yabyaye atavuze mama wange yazaala nga tayogera none se bene data babyaye baana batavuze bange abazaala baali teboogera. ibyo ni nka bya bindi by'abavuga singa be bagamba ngo ubu baba barubuganirira utabukubajije obulumi obugamba omuntu nga takubuuzizza nti oli nicyo otya. cyantwaraga aho hantu kyekyantwala mu kifo ekyo. nusanga umuntu ababaye osanga omuntu ng'ali mu bulumi uzasanga aganirira umuntu badafitanye n'ubuzari anyumiza omuntu ofaanane nti baaluganda hari ikintu yamurangira kubanga asobola okubaawo kyamulagira nanjye barahandangira era nange bandagirayo eyo. ikintu nshimiye Imana yamwishe sinebaliza Katonda omugulu narava imbere yanyu nga sinava maaso gammwe. Imana nuko yandinze gupfa Katonda yankuuma obutafa. kandi ikindi cya kabiri ekyokubiri ikampa umwana ntabanganishaho nashidikanya nampa omwana nga tewali kubuusabuusa. ubu wenda iyo mukura muri iyo miti singa namujja mu ddagala eryo akabaye mvuga ni wenda azaba inzoka adibadde ng'abantu oluusi asobola okufuuka omusota olundi aziyiza okufuuka ekikere ariko so bazakura nk'abandi asobola okukula ng'abaana abalala ariko ndamwambika nkumva nta yindi sitani ndi mwambaza bulungi amaanyi mu linnya lya Yesu. nkumva ari umwana w'umugisha kulira nga mwana wa nkumva ari mukisa umwana uzakorera Imana nga mwana agenda okweresa nkumva ari Katonda umwana uzaririmbira kulira Imana mwana agenda okuyimbira nkumva nta Katonda bindi bizaba bimukurikiye tewali birala bigenda okumulondoola. yewe rero ikintu kindi shimira Imana nze kyenebaza Mukama ekirala pasiteri yatwigisha ngo hari amahirwe ya kabiri musumba yatusomesaako ngu waliwo kyansi ey'okubiri. ubwo icyo gihe nari ndi mu mahirwe ya mbere ekiseera ekyo nali mu kyansi esooka ariko ubu ndi mu mahirwe ya kati kabiri ndi mu kyansi. amen amiina nnyo. ndi mu mahirwe ya kabiri ndi mu mukisa ogwokubiri. uzi kugenda omaye kubanga otambula ukumva nta mushinji kuri inyuma nowulira nga tewali esikulumiriza. ndi mu mahirwe ya kabiri ndi mu kyansi ey'okubiri. hanyuma nimunzanira umwana wanjye era mundeetere omwana wange ushobora kuvuga osobola okwogera akavuga ati siko Imana yamuhaye umwana ko Mukama aba yamuwa mwana nga tumulaba mumuzane mumurebe mumuleete era musobole omulaba. yewe n'uyu mupasiteri nga nsabiddwa omusumba ono arambwira
ati mana tuzabyara umwana w'umuhungu nagamba ogenda kuzaala mwana wa bulenzi ayiwe nawe mbyumva nk'abandi nk'uko babimbwiye nembiwulira ng'abalala babiwuliranga arambwira tuzabyara umwana nagamba w'umuhungu ogenda kuzaala omwana wa bulenzi ndangije ndamubyara bwe namala haleluya tugamba haleluya ikintu cyantangaje cy'uyu mugabo ekyanewuunya eky'omwami ono nagiye mu bashaho batatu nagenda mu basawo nga basatu bambwira ko bazanshemeza ne bagamba bagenda kunnongoosa numva ngize ubwoba nempulira nga ntidde barambwira bati bazakubaga kuko uri mukuru bagenda kukulongoosa kubanga oli mukulu kandi umwana wawe aryamiye akaboko era omwana we yebakisidde omukono ubu TV butatu bumbwira yuko bazambara nempita mu TV 3 nga bagamba bagenda kunnongoosa muterera isimu nemukubira esimu omusumba ndamuga pastor ko bambwiye ngo bazambara nengamba musumba nga bangamba bagenda kunnongoosa hariho umwana wajyaga arahira ati aturakicwa n'inka nkeya zishe gatono omwana yali aliranga nti singa ente entono zikutta ngezataggwone buriya iyo ufite inka obanga oyina ente ukayiha umuntu n'ogiwa omuntu ushira agahinda ennaku eggwawo ku mutima uyu mupasiteri ndamukunda ariko nzayibona omusumba ono mwagala era ngenda gimuwa pasita ndagukunda musumba nkwagala mukundira katajya ahagarara ku kintu akakikirizamo ayimirira ku kintu n'akikiriza arambwira ati humura ntabwo bazakubaga n'agamba humura tebagenda kurongoosa humura ntabwo bazakubaga n'agamba kakkana tebagenda kurongoosa mfatwa ku mugoroba eneekwatibwa akawungeezi mbyarira no mu rugo ntigeze njya no mu ibi nezaalira wakansi wakomeye iyo mana amashyi mu izina rya yesu abeza amaanyi mu linnya lya yesu rikambwira ati witahaguma hampaka nahaguma kuko akazi kabibwiwe n'imana manye nti katonda yandeeta mu kifo kino arambwira ati humura mane n'agamba monika kakkana ati humura uzabyara neza agamba ogenda kuzaala bulungi ndangije mbyarira mu rugo ntagiye namala nenzaalira waka nga sigeza mu ddwaliro bira katonda engalo tereka bibi amen ngira ngo muramureba era nsuubira mumulaba imana mu mwana w'umuhungu mukama nampa omwana w'omulenzi oziya wanjye arapfa oziya wange n'afa nyikira umwana w'umuhungu nensobola okuleera omwana w'obulenzi none ati imana ntabwo igira neza katonda takola bulungi ariko wagumyemo singa obeeramu wakwigumiye kwa tewo sigale wattewo imana yamwijirigisha osiya tonda omugulu natawuziyawo yajya kubona bagenda okulaba ngo ariko se kasa nkawe ng'afaanana ye ngo ayiwe ngo niwe mwattu yeye ngo ntabwo ari we ngira ngo ni mukuru we kirabika mukulu we wamusetse ati ni wowe ate n'agamba nti niwe ubu hari nk'abantu bambonye ku TV eri abandaba ku ngo tivi yewe ntabwo ari we ne bagamba si yeye ngarutse umurundi wa kabiri ngo niwe nako mu mulundi ogwokubiri ne bagamba yeye umuntu azakangana na osiya wawe omuntu amaze ajja kwewuunya usiyewo ng'afudde ariko nshimye imana yo mu ijuru nebasa katonda w'omugulu yanyiciye osiya yata uziya mu wange izina rya yesu ariko haleluya yaramwishe yawangula uziya ndakwinginze nshuti yanjye kwegayidde mukwano gwange ba muri iri teraniro wizeye beera mu saavisi eno ng'olina okkiriza nubwo ubona bimeze nabi oboolabanga bibiri bubi ariko nnyo wigumiremo naye beeramu numva hano igisubizo cyawe kidahari newankubadde nga towulira kyakuddibwamu uzi ekesaabu ikintu cyanangaje omanye kyaneewuunyisa uzi umuntu kukubwira tuzabyara omuntu okugamba nti ogenda kuzaala warashize amatsiko na famili yarashize wagwa amatsiko essuubi warangiza ukabyara era n'omaliriza ng'osadde wijeje kuguma nabisigala wano nembeeramu nnyo turashima imana twebaza katonda turashima imana mu ijuru twebaza katonda w'omugulu imana ya aburahamu katonda wa aburahamu imana y'isaka katonda wa isaaka imana ya isiraheli katonda wa isirayiri ihabwa icyubahiro aweebwa ekitiibwa Amen. imana yabyaje monika katonda yazaza monika niyo mana yo kwiringirwa ye katonda niyo w'okukkiriza mana ishoboye ye byose katonda asobola byonna haleluya aleluya turacyamufite mu buhamya tukyamuyina mu bujulizi izina ry'imana rihabwa erinnya icyubahiro lya mukama liweebwa imana ekitiibwa imuhereze umugisha mukama amuwenye omukisa